Nimalarni sezib qoldi. Bari keladi. Al vaqti. İsteseniz işte. Kırma. İşte be. Kırma dedi. Kırma. Kırma. Odan attı kırmatı. Pata qilin, pata o'sha. O melisakilar keladi, pata qilmaysan. To'xta, qarmab turasizdi. Qo'y, ketmay turmay, melisakilar. Nima? Tizginda tutma. Tutuver. Tashlama. Shuylay tushas. Çalışmaydı kadar öyle. Çengille. Çıldırdı koyarak. Çıkırgılı adamlar da gelsin. Açkıla gel gide ulak başladı gel gide. Onun işte yok. Kaç? Gel de kıydıray. Gelmeyiz. Hey, aksakaldı karma bakılı hey. Bula 70'ge jakında kalgan adam. Hani karma bir kıcalat bakılı. Jamno eva mikrofon bilan video chiqib tursan Mehmet qo'yli. Adroga. Tur. Atsanlar ıldı çıkılar şimdi. Nerede geldi? Saparbaga. Saparbaga çok. Yerden alsatlar. Aqsaqal kuchli ekan, shu yoshida yoshlar bilan tengashib chiqib o'tir. Saparbaga. Yıldız. Bir yer geç. Isıkta havayla Elcur, Çavandaslar, buna canlıyat bugün niyet tilak kılıp bir nevere kırayın deyip elden batalayın da şu tuğlak verip oturar. Bunanın tınçaman jakşı çapkıla, hızıcı sıcak, uruştalası çok. Tek bayramay saylamay da geldi toktat kıla. Jardan berişi unutma gel. Jakşı gel, jakşını oynap gülüp etkili olanlar. Yapmışı, bunlar uşul, kulağınız tınç etsin. Elimizde tınçılık olsun, densallık olsun. Bunların ıtmakçılık böyle çapkına. Sorun jetsin, gengire. Gengire. Assalamu alaikum tuğanlar. Buna bugün şu canivek çarşı niyetminin çarşı oymanın bir nevreli olayında şunday ulak ver otar tuğanlar. Irtmaktaşı, seninki meniki çok, birbirini teveletmey, tasa çağıp tasa oynap ketkiler, sorun köp, yok, canakında tek sal çılvırga sal birini gelevermek ile tuğanlar, tasa çapkılar, tasalıkta yürüngüler, oşan için buna caniyaktağı, şu tilege maksatına jetsin, oyuna jetsin, gelgen baltar, çağış oynap gülüp ketkiler, ırtmakta, dinç balgılar. Hurmatli tuğanlar. Bugün yaxshi ish bo'lib o'tadi. Melis Janibekam o'g'lim nevreli bo'layin deb quloq berib o'tadi. Shu yerda cho'g'ilib barlig'inglar tilayinglar haq bo'lsin. Shu Janibekning nevre chetilab o'g'lidan qiyaldan o'g'li bo'lib, qizli bo'lib, qivra versin. Şu tilayinglar
Yaxşı tileyler batanlar işe açsın. Allahu akbar. Урматтуу чабандастар, мери келген меймандар. Ушундай жакшы ниет менен ушу биз дагы ниетибизди койдук эле, ниетибиз мына бүгүнкү күн туура келип атат. Бүгүнкү күн ушул биз берип аткан улакты жакшынакай ынтымактачак. Мен спор кылбайм. Алигинде тээкке салбагыла, чылымга салбагыла, жалаарга жетсе эсеп кылам, айтпайм. Берем. Анан ынтымак менен бири-бириңе каршы эле ойногула айнан кетейин деп. Sorun жетиштүү. Капа болбойсуңар. Ынтымакта батаңарды берип жакшынакай кетсеңер болот. Анан Элдос, анан кийин айтам неме. Каралап менен катыран кылып. Майли ынтымакта жакшынакай ойноп чыгып кетти. Батаңар дуаңар тийсин. Assalomu alaykum palvonlar. Mына бүгүн Жаныбек акам ушу Кыял укама элди топтоп бир ниет кылып, дасторкон жайып, анан бир улак берип, бата алып берейин деп ушу Кыял укамын мына көп жылдан бери кичине балалуу болбой, баянда болуп атты эле ниет кылып атат. Ушу Кыял укамдагы бүгүнкү кылган нерселердин баардыгы Алла таалам бата кылган, сен дасторкон жайганын баары жок ушу кабыл болуп, укам балалуу болуп кетсин. Экинчиси палвандар, силерден сураныч. Эми мына акыркы бир 10-15 жылда палвандар баардыгыңар бири-бириңерди таанып калдыңар, туурабы? Талап болбой, өрөн болбой, ынтымак менен, анан бирөөнүн баягы улак берген, аш берген адамды да сыйлагыла, ызы-чуу чыгарбагыла, сөгүнбөгүлө, мушташпагыла, анан кийин ушу өзүңөрдү да аягыла, анан аман-эсен жетип алгыла. Силерден бир сураныч, ушу ызы-чуу чыгарбагыла, анан ынтымакташып сорундарды алгыла. Амин. Амин. Көкөгөнү билекте Аллах берсин тилекти. Жараткан Аллах, өзүңө гана шүгүрлөр болсун. Ушу эмне максат тилеги болсо, кыялымдын тилегин орундатып бер. Амин. Аллаху акбар. Жаңғыр тоқтайды ей. Başlandı.